le rena ba le go trading and projects e tlile ka Dinao secondary school ke se move wa Iphihletseng Iphihletseng ai o fitla move wa Iphihletseng ka Dinao secondary school motseng wa Makurung ya be le gore barutwana ba mphatho ba re matlou ba tlona ba ipsina ka ona se le ba le gore buka ya Iphihletseng e ngolwe ke Dr. Lesiba teacher Maphosa wa Phaleng pele barutwana ba ka mo Dinao secondary school ba hlakane le barutwana ba ka kwa Thakgetala secondary school ka moka ga tsona di Makurung ga mphahlele ba pusitito a re batse Tiena a toro di la tele ka ga tsona. Ala di secondary school halala. Ala Thakgetala halala. Halala Africa Day halala. Halala Iphihletseng halala. Dumela. Barutwana ba sekolo sa Dinao secondary school le Thakgetala secondary school. Le re di bona Iphihletseng? Nna go tsetsa ishilu ka o Iphihletseng ke itse le gore thute bohlokwa ka buka ya go Iphihletseng ke kgonne go ithuta gore diplesa sa tša loka sa bohlokwa ke thuto le bongame le bona sa baloka ka buka ya o Iphihletseng ke lenne gore go botse kgotlalelo e tswala katlego guys kgotlalelo e tswala katlego mme tshoka gare ga situation efe mme tshoka ka gare ga background e jang kgotlalelo e tswala katlego ka nne ke nna ka tla go mokomezile wa bona fetho ka ntle ke like ke ithutileng ka yona ka o Iphihletseng gore ne bongame ba bonyake ba fetho le batsadi gopela le thakgeng bana ba lena ka dithuto le se ka ba tswelela ka nke le rene le ba fe banna so ntho a e sharp ngwana ye mongwe le yo mongwe wa sekolo o na le tokelo ya gore a ye sekolong batsadi se thusang bana gore ba tswelele sekolong le ba lefeng tšhelete gore ba kgone go tswelela bophelong ke a leboga